Labas vakaras visiems, sveikinuosi su jumis iš jau paskutiniosios nacionalinio žmogaus teisų forumo sesijos, kurios pavadinimas yra Gameris, žmogžudystės planas, perklausa ir diskusija apie neapykantos kalbą ir jos poveikį bendruomenėms. Turėdama progą, dar kartą noriu pasveikinti visus su Tarptautinė žmogaus teisų diena ir ačiū Jums, kad prisijungėte šiandien tiek prie šios, tiek prie kitų diskusijų, kurias visą dieną čia kartu turėjome. Prieš pradedant mūsų perklausą ir diskusiją, noriu pasakyti, kad tiek perklausą, tiek diskusijos organizavimą remia Europos komisijos Teisų lygybės ir pilietiškumo ugdymo programa ir taip pat Švedijos užsienio reikalų ministerija ir Švedijos ambasada Vilniuje. Na, o prieš pradedant perklausą, džiaugiuosi pristatydama Švedijos ambasados Vilniuje antrąjį sekretorių Fredrik Axberg, kuris tars sveikinimo žodį. Labas vakaras, everyone. Unfortunately, my Lithuanian is not as good as it should be, so I will do this speech in English, and my friend here is going to translate me. Deja, mano lietuvių kalba nėra tokia puikiai kaip norėtųsi, todėl aš, Agne, padėsiu išversti į lietuvių kalbą. It is a pleasure being here with you all tonight at the Human Rights Forum, and it's a great honor to introduce the Swedish audio documentary Gamer, the Murder Plan. Man didelis džiaugsmas ir garbė būti čia šiandieną nacionalinėme žmogaus teisų forume ir taip pat pristatyti šį audio dokumentinį pasakojimą Gameris, žmogžudystės planas. I will also take this opportunity to say a few words about hate crime and hate speech from a Swedish perspective. Taip pat norėčiau pasinaudoti progą ir pasakyti porą žodžių apie neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbą iš Švedijos perspektyvos. And my name is Fredrik Åsberg. I work here at the Embassy of Sweden in Vilnius. Mano vardas yra Fredrik Åsberg. Aš dirbu čia, Švedijos ambasadoje Vilniuje. I am a new face in Vilnius. I only arrived in August, and before that I was based at our neighboring continent to the south in Africa. Aš čia esu naujas veidas. Prieš tai gyvenau pietinėme žemyne Afrikoje. And as I'm sure you can imagine, I have been very cold for the past 4 months. Not a day goes by without me missing constant sunshine and 35 degrees. Ir kaip galite įsivaizduoti, paskutinius 4 mėnesius, kadangi atsikraušiu čia rugpjūtį, patiriu didžiulius šalčius ir nei diena nepraeina, kai aš nesilgiu tos šilumos ir nuolatinės saulės pietuose. But thankfully, the Karstas Vinas, the beauty of the northern European winter, Christmas lights, and the sound of the Lithuanian language is warming me up from the inside. Bet dėkui karštam vynui, gražiai šiaurietiškai žiemai, kalėdiniams šviesoms ir gražiai lietuvių kalbai, aš visgi šiltai čia būnu. Enough about me. Gana apie mane. So tonight we are going to listen to the murder plan. Šiandieną klausysimės audio dokumentinio pasakojimo Žmogžudystės planas. It's the first part of the 4-part audio documentary Gamer by Emily Rosén and the producer Ylva Lindgren. Tai yra pirmoji 4 dalių serijos dalis šio audio dokumentinio pasakojimo sukurto Švedijos prodiuserės Emily Rosén. And Emily Rosén is a Swedish investigative reporter at Swedish radio. Emily Rosén yra Švedijos radijoje tyrėja, žurnalistė. And in her reporting, she is focusing on issues that usually don't get that much attention. For example, issues affecting youth and children. Ir savo darbe jinai daug dėmesio skiria problemams, kurios galbūt nesusilaukia tiek daug dėmesio kitose platformose, pavyzdžiui, problemos, su kuriomis susiduria jaunimas ir vaikai. And one of the reasons why it's such a big honor for me to introduce this documentary today is because last year they received one of the most prestigious prizes for journalistic work in Sweden. Ir viena iš priežasčių, kodėl šiandien man tokia didelė garbė pristatyti šį audio dokumentikos pasakojimą, yra tai, kad praėjusiais metais šis kūrinys gavo vieną iš prestižiškiausių Švedijos apdovanojimų radijoje.
And the documentary is a chilling coverage of the dark sides of the internet, more specifically the online gaming world, which, according to Emily, adults don't seem to care about or even try to understand. Ir šis kūrinys yra iš tiesų šiurpus pasakojimas apie tokį tamsų užkampį interneto, būtent online internetinių žaidimų ir video žaidimų kampą. And the documentary touches upon very important topics close to my heart, including freedom of speech and hate speech. Where does the line go, or rather, where should it go? Šis kūrinys kalba apie temas, kurios yra labai artimos man asmeniškai, tai yra žodžio laisvė ir neapykantos kalba, kur yra riba tarp šių dviejų dalykų ir kur galbūt turėtų ta riba būti. And hate crime is not just any crime. It is a crime against democracy and its values, and it's against the dignity of the human being. Neapykantos nusikaltimai nėra tiesiog nusikaltimai kaip bet kurie kiti, tai yra nusikaltimai prieš demokratiją, orumą ir lygiateisiškumą. In Sweden, the crime of hate speech is understood to be when a person who, in a statement or other communication that is disseminated, threatens or expresses contempt for a population. Švedijoje neapykantos nusikaltimai yra interpretuojami kaip nusikaltimai, kuriais yra išreiškiama neapykanta, nepasitenkinimas tam tikra žmonių grupe. And it's a threat or a contempt for a population group by allusion to race, color, national or ethnic origin, religious belief, sexual orientation or transgender identity or transgender expression. Ir tai yra grasinimai arba nepasitenkinimo išraiška dėl rasės, odos spalvos, religinių įsitikinimų, seksualinės orientacijos, trans tapatumo. Ir gali būti, kad kažką pamiršau, bet atleiskit man šitą vietą. I might have forgotten one of the bases, but I'm sure I made it. It's a very all-encompassing, definition of the different people that can be. Yes. Šis apibrėžimas iš tiesų yra labai daug ką apimantis apie tai, kokia tapatybė gali atspindėti žmonės patiriantis neapykantos nusikaltimus. And in Sweden we have seen an increase in hate crime over the past couple of years. Ir per paskutinius porą metų Švedijoje mes pastebėjome paaugėjusi neapykantos nusikaltimų skaičių. And to combat this increase, a number of actors, both public and from civil society, have received state funding for their efforts to prevent and combat different forms of hate crime. Ir tam, kad kovotų su šiais augančiais neapykantos nusikaltimų skaičiais, įvairūs veikėjai, tiek vieši, tiek iš pilietinės visuomenės gavo rėmimą, finansinį rėmimą, kad iš tiesų palaikytų tą kovą su neapykantos nusikaltimais. For example, the Swedish Police Authority have dedicated hate crime units in the 3 metropolitan police regions. Pavyzdžiui, Švedijos policija paskyrė specialius vienetus policijos tam, kad jie kovotų su neapykantos nusikaltimais. And in Emily Rosen's documentary, we will follow Victor. Ir Emily Rosen dokumentinėme pasakojime mes seksime paskui Viktorą. And he is a 14-year-old boy who has made it his mission to open the eyes of the adult world to the things that goes on online. Viktoras yra 14 metų berniukas, kuris nusprendė, kad tai yra jo misija atverti suaugusiųjų akis tam, kas vyksta internetinėme pasaulyje ir būtent video žaidimų pasaulyje. The documentary is not just chilling, but it's also representing an important proof of that we have a long way to go and more to do when it comes to preventing and acting on hate crime affecting and carried out by youth. Šis pasakojimas yra ne tik šiurpi istorija, bet tai yra ir puikus įrodymas, kiek daug dar mes turime padaryti tam, kad ir sustabdytume ir taip pat reaguotume į jaunimo tarpe vykstančius neapykantos nusikaltimus, neapykantos išraiškas. And the documentary asks important questions on how to regulate the online world in order to ensure that human rights are valid online as well as offline. Ir ši dokumentika kelia labai svarbų klausimą, kaip apskritai turėtų būti reguliuojama internetinė erdvė. And after the screening, we will listen to a discussion on how hate speech affects youth and communities.
Ir po perklausos mes turėsime diskusiją apie tai, kaip neapykantos kalba paveikia jaunimą ir bendruomenės and where the limits to our freedom of expression go or should go. ir kaip toli turėtų eiti mūsų žodžio laisvės ribos. And before we press play, I would like to add a content warning. Ir prieš mums paleidžiant šį dokumentinį pasakojimą, aš taip pat norėčiau įspėti, The documentary contains language use that may be offensive and triggering to some of our listeners. šioje dokumentikoje yra kalbos, kuri galėtų iššaukti tam tikrą neigiamą reakciją kai kuriems iš klausytojų. Thank you for your kind attention. Ačiū. Ačiū Jums už dėmesį. Thank you very much. Thank you. Taip, ačiū dar kartą Friedrich Asberg už sveikinimo žodį ir taip pat už tikrai vietoje pradėtą įspėjimą apie galimai įžeidžią ir tokią necenzūrinę vietomis šios dokumentikos kalbą. O dabar iš tiesų paleisime tą pradėti mygtuką perklausoje ir paliksiu jūs ją stebėti. Šio perklausa yra maždaug 50 minučių trukmės, o kaip Friedrich ir teisingai pastebėjo, iš karto po jos mes čia turėsime diskusiją apie tai, kaip neapykantos kalba veikia bendruomenės, kaip jinai veikia jaunimą. Diskusijoje dalyvaus būrys ekspertų tiek iš žmogaus teisų, tiek iš jaunimo reikalų sričių, todėl manau, kad tikrai turėsime turiningą ir įdomų pokalbį. Linkiu geros perklausos ir pasimatysime visai netrukus. P1 Dokumentär. Jag vill berätta för att ni ska förstå. Jag känner ett ansvar. Innan klockan 8 nu på morgonen fick polisen ett larm om att en person med en större kniv ska röra sig i området strax utanför Jönköping. En person är gripen av polisen och 2 elever ska vara skadade. Pojken hade planerat att döda 6 personer. Det är en ganska orolig stämning här faktiskt. Och det är många som har samlats där uppe och vill veta vad som har hänt förstås. För att gå igenom hur man ska kunna bemöta all oro både från barn och föräldrar. Kommer du ihåg vad du skrev till mig efter att det hade hänt? Du mådde väldigt dåligt och jag skrev att du skulle komma ihåg att det inte var du som höll i kniven. Ja, Minns du vad du svarade? fast det känns visst som att det var jag som höll kniven, om jag ska vara ärlig. Jag styrde honom. Kan du berätta vem du är? Ja, jag heter Viktor och jag är en gamer. Och den 5 september 2018 var jag 13 år och kompis med en som heter John som begick ett brott. Försök till mord. Kolla här. Din mamma är en hora och du är inte ens värd en krona. Folk fattar inte liksom varför det kunde hända. Du kan ju se mig som ett redskap för att kunna berätta det här. Jag tror inte det går att ändra på allt, hur gaming-communities är. Men kanske något, om vi får folk att bry sig. Så vad hoppas du att vi kan uppnå med de här programmen? Folk ska tänka mer. De måste fatta vad som händer. Speciellt föräldrar. Men de har ingen aning. Och du ska berätta det för dem, oss, visa oss. Ja. För du är för ful och fattig. Shut the fuck up. You shut up. Gamer, en dokumentärserie med mig, Emelie Rosén. Det här är första avsnittet. Mordplanen. Hej. Hej. Hur mår du? Okej, tror jag. Hur mycket ska vi berätta om dig? Du kan nog berätta allt. Men säg inte mitt namn eller var jag bor. Men du kan berätta allt om hur mycket jag hade att göra med det som hände och allt som behövs. Så när det här sänds kommer vi ha bytt ut din röst och ditt namn? Ja.
Då kör vi. Okej. Jag har lovat Viktor att berätta. Både om det han var med om, men också om den värld han säger att vi vuxna inte bryr oss om. Spelvärlden. Jag har undvikit det här ämnet ganska länge, trots att spelvärlden egentligen varit viktig i flera fall jag granskat redan innan jag träffade Viktor. Som dödsmisshandeln mot en hemlös man i Huskvarna. Eller den dödliga skolattacken i Trollhättan. För jag har varit orolig för alla missförstånd. Så jag säger det här redan nu. Det här handlar inte om debatten om huruvida datorspel leder till mer våld eller inte. Men det kommer att handla om när det går käpprätt åt helvete för barn och unga i spelvärlden. Medan inga vuxna ser. För nu har jag lovat Viktor. Så hur gör vi? Planen ser ut så här. Viktor ska hjälpa mig att fatta gamingvärlden som han säger att de flesta vuxna inte bryr sig om att förstå. De flesta föräldrar tänker inte på sånt här. De har jobb och andra saker att tänka på. Så jag antar att de inte har tid för det här. Och samtidigt som jag också spelar så ska jag ta hjälp av drygt 1000 ungdomar i Viktors ålder som får fylla i enkäter och flera ska också intervjuas. Så man fattar att det här är för alla. När saker börjar bli riktigt allvarliga kommer jag ibland också själv låtsas vara 13 år när jag är online. Så vi inte behöver utsätta andra barn. Och under tiden ska Viktor berätta om det han var med om 2018. Det kanske kan varna andra. Hur började det? På Discord. Så vi börjar med att kliva in i den här världen. Discord är sociala medier för gamers. Du kan göra egna communities gratis. Och lära känna personer, spela spel ihop och allt möjligt. När du skapar en profil kan du länka andra sociala medier. Typ Twitter, YouTube, Twitch, League of Legends. Man kan se om du lyssnar på musik, om du spelar, är offline eller online. Är det en viktig plattform för gamers? Ja, alltså alla använder det nu. Det är enkelt, gratis och funkar bra. Som ett Facebook till exempel, men som bara består av massa grupper, fast man kallar det serverar. Vissa stora med tusentals medlemmar och öppna för vem som helst att gå med. Andra mindre för kanske en handfull utvalda kompisar. Själv vill företaget beskriva Discord som en kommunikationsapp snarare än en sociala medieplattform.